Kanigade ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dau Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ka khubor mentak step. Menteri rang bado kari ulalet ha kejenglet jengok ba sansngi jong u sha Nigeria, Brazil bat Guyana. Larake ka National Press Day ha kelengkari henen kesngi. Bat ha Manipur la pencari curfew bapura ha kisantali gi distrik. Ka khubor ka babnia. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulalet ya kejenglet jengok basan sengi jeng sha Nigeria, Brazil bat Guyana henen kesngi. Menteri rang bado ulong bakani ke dikesian ke beningkong banet jengok sekari Nigeria kabadi ke parlok ke bajan ke India ha ka than sepngi ke Afrika. Ulong syok bakani kan de ka kabu bantai ke jenge dai parlok. Ulapen pau ke jeng terang bani kendo ya kinong India ke basa ha Nigeria. Narendra Modi unyashim benta ha ka jingyalang G20 Summit ka bakat kendai. Ulong ba ka jinglong presiden ke India ha ka G20 ha ka senam ka balalet kalapen long ba ka G20 kendai ke jongki brio. Ulong ba unshim ya kene kalat ban yo penklan ya ka jinget relang bat kiwe-kiwe kinong yalam ha ka perthai. Ulong ba ka jinglet jengok sha Guyana ha ka jingkhat sngop ha presiden Muhammad Irfan Ali kandai kesian ke beningkong ba menteri rang bado ke India unlet jengok ya ke negeri Pakistan Posnem. Menteri Ketenat Information bat Broadcasting ke Sarkar Preng Ashwini Vaishnav henen kesni ulong bagilat patai kubor. Kide bandan ke jingkit kle banele persya ke kubor ki bamdai bat bagide banyada ya ke sencar pat ba. Haba ai jing kren leng ba kerensan internet aka jing rakhe ya ka National Press Day ha New Delhi. Menteri ulong bagilat patai kubor kide ban ai ru ikilat ban weng jing halor ki jing kta ki kubor jengki ya ke imlang saalang. Ulong ba kino patai kubor kidan ni kebenta ke bakrau. Ha kapor bele la luat kari bat menta kidan ni kebenta ke bakrau ban penek ya ke sensyar pat ba. Ya ka National Press Day la rakhe ha ka khandr terek unai weng man la kesnem ka bari kesngi bala sedang trekam ka Press Council of India. Menteri rang ba ke Jelam Meghalaya Konrad Kongkal Sangma hnen kesngi ulapen benai ki katto kan ki rai bala syem da ke sarkar na ke benta ke bah kamiat kinong tho kubor ha ke jela. Ha bakran na ke jingrakhe ka National Press Day ha Shillong Konrad Kongkal Sangma ulapen te bah po ke skim na ke benta kinong pathai kubor. Ka sarkar ke lakentiau na ka silak tengka sya ka sanlak tengka kum ke song jingyarap sya ki bahayeng jong kinong tho kubor ke bala klat no. Ulapen tip ru belanang kentiu ke song jingyarap pisai kinong pathai kubor ki badu no ka jing trekam ki dikot met bat mat jing na ka san po wajar tengka sya ka lailak tengka. Ulapen benaru ekarai jong ke sarkar ban bo eka corpus fund balaip san lak tengka ban IT syaka committee ban clear dau commissioner bat secretary lane principal secretary bagin chimrai kumno ban penen kamyaka na kebenta kebah kamyat ginong pathai kubor. Kamat preng jong ke jengrakhe menta ke senam kedai changing nature of the press. Konrad Kongkal Sangma ulaban bari ban penia per ha preng ki kubor ke basisha bat ki kubor ke bomdai. Ka Raban Singh Kharsuka Memorial Committee henen ke sengi kelarake ya kelengko senam sengiyap basis pakat sau jong nong tho khasi bapau Raban Singh Kharsuka belapau na kebenta ki jingno senyang jong syaka tho katar khasi. Arngut ki khana pule ki balawan chakhamat ka subject khasi ha ka Bachelor of Arts bat ka Master of Arts kilasha penko buram ha ka ne ka committee ha ka jingalang ka blalong ha State Central Library ha Shillong. MP Syaka Raja Sabha Dr. W.R. Kharluki ulapun ko buram ya ibalayo marks ha ka MA khasi na school ba North Eastern Hill University. Bad co-chairman ka Meghalaya Industrial Development Corporation uba Ransam Sutnga ulapun ko buram ya ibalayo marks ha ka Bachelor of Arts khasi na Shankardev College. Kibai-kibai kebledon lang ha kan ke jingyalang ki kentup yo Principal Secretary Bakmi Ketenat Arts and Culture uba FR Kharkongor badu Principal Berem ke St. Edmunds College Dr. Silvanus Lamare. Kane ko kubor kawan chapi naga Akashvani Shillong. Ha Manipur ya ka curfew bapura la penjari klem dabo por ha kisantli gi district badan ha ka Jakathem bakenthop ek Imphal West, Imphal East, Thobal, Kakcheng bat Bishnupur.
Ya ke internet la khang shwa ha ki nyotli district na ru hnen ka janmet banyada na ka jingpur ki khubor hamsaya bat ki kam ki bapersha ekari. Kam hashwa hnen kesngi ki pulit kilalap ki met jong laingut ki brio balasya rabor ha ki subale no na ka boro bekra subdivision ka badan ha ka district Jiribam. Ka sorkar jela kala penrem ka jing penyap ki ni ki laingut ki brio balui ha Jiribam ha ki subale no. Katenat korbari ke sorkar pedeng nen kesngi kelaong ba kala betha eki bor pahara banshim ikilat badan kam banawan ra eki jingya bet bat ka jing syongsuk haga jela Manipur. Katenat korbari kele tho bakiriu king atyar bashim kabu na bro arken hun benriu kile dan bentah ki kami snam kablalam sya ka jing do ya ki jing embryo bat ka jing penthut ya ka jing syongsuk. Kelaong ba enle teng eki badan keti haki kami snam. Ya katu kani ki mokat duma la IT syaka NIA bahkan tokit syok-syok. Labtha iki brio ban penne ek jing syongsuk ban omnget iki khubor hamsaya bat ban trilang bat ki bor pahara ban wan ra ek jing yat bet ha ka jella. Ka rong katau cherry blossom kalakut no hnen kesngi ha ka ba kladan ka jing temeput bat ki wei ki jing penbernya. Hnen kesngi ka kanika kapur clean bandit bat rehab kila pensyobiet yakin wan petkai. Kani karong katau kala kringi ki brio na kirta bat ki jaka baper. Uwei ubreu la klat no na ka jinghap nlor ka jingkieng duar ksot haga distrik riboy nen ka step. Ki kubor pulit ki tho bo ni ubreu usa hajayau shelong bat ka shnong tra jungu ka dai na sora. Le tho bo ni ubreu udang tmu banlet chabar nre ulahap no nalor kani ka jingkieng. Kani ka dikelenti banlet jaka balong karong katau cherry blossom. Ompat ia jingtip lau ni urang ba utmu banlet sya karong katau cherry blossom ni usuyat lenti na kani kejaka. Ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kala penpau ya kejing ngosi halor kejing dono ya kejing embryo ha kejing ploding ha ka Jhansi Medical College ha Uttar Pradesh. Ka Presiden kala pha ya kejing ngolem shiki bahayeng jang ke bala klat no. Kala pha ya kejing kublai ban kot kham kloi ki khana ke bala mensau. Menteri rang bado kari ulapan menaya ke jingarap pisa ex gracia ba arak tengka na ke Prime Minister's National Relief Fund syaki bahayeng jang kibala klatno. Kibala mensau kenyo sanpo hajar tengka. Ka National Human Rights Commission kalapha daga notice syaka sarkar Uttar Pradesh halor ke jing yap jang shpongut ki khalung ha ka jing ploding ha ka Jhansi Medical College. Ka National Human Rights Commission kalapha notice siya Chief Secretary ke jela bad Director General ki pulit ban pan kaipot kababnya hapok sitayo. Ka Commission kalaong bakani ka kaipot ke deban ajing tip ya ka FIR bala ujor ha ka bedai bat kani ka jingja bat ki senjam bala syem persya ki he bade ban syem jingkit clear. Ka jing sumar bala Aisha ki bala mensau ka bay boyna bala siyo ki bahayeng jang ki bala syakta bat ki senjam bala syem ni terwa banyadana kum kini ki jingja ha ki por banwan. Kum ka jingkan mau burom ya ka jing shlur ba ka jinglen lade ki riu shlur ka thma India China ka baraja ha ka snam sha jar khandai spa an rupuar. Ka kenhuan sipai rengkau kari kan penlong ya ki program mensa kan mau ha ki artli ki War Memorial ha Arunachal Pradesh menta kesngi bat lasai kesngi. Ya ka program an penlong ha ka Jaswan Garg War Memorial ha Tawang menta kesngi bat ha ka Nyuk Madung War Memorial ha ka District West Kameng lasai kesngi. Bat katto ka kubor kalakut akan ni step ka bala wanchapi naga Akashwani Shillong. Ngipin ke mapi kinong sngap baha ke por prabajeng ne so abaga Delhi station naga benta ka kubor ha kaktin hindi ka banbot ka kubor ha kaktin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipin ke mapi kinong sngap baha ke por prashteng naga nek station pin yo ya ka North East News. Ka por menta kala jandap artat prabajeng.